Pozdrav i dobrodošli na gledajući.com. Nastavljamo serijal PHP za web dizajnere i nastavljamo ga sa petim dijelom koji će se zvati funkcije. Šta su funkcije? Funkcije su mali dijelovi koda, ili mogu čak zapravo biti malo veći dijelovi koda koje možete koristiti kroz svoj projekt, odnosno kroz svoju stranicu i tako dalje. Znači napišite jedanput nekakav komad koda i onda ga možete koristiti više puta. Što je, kao što se možete i sami zamisliti, poprilično korisno. Idemo sad to brzo pokazati kako to radi. Znači, kako prvo definiramo funkciju? Funkciju definiramo da napišemo function. Znači samo funktion. Ne da mi autocomplete function baš. Dobro, znači napišemo function i onda mu damo ime. Damo ime funkcije, tipa nazvat ćemo svoju funkciju broj. Otvorite, zatvorite zagradu i onda u vitičaste zagrade upisujete taj nekakav komad koda koji ćemo reusat, odnosno koji ćemo ponovo koristiti. Tipa u ovom slučaju ja mogu, znači najjednostavnija moguća funkcija može biti jednostavno echo, šta znam, 25. Tako. I sad, ako to snimimo, stisnemo F5, neće se desiti apsolutno ništa, zato što ta funkcija jednostavno tu postoji, ona ispisuje taj nekakav broj, ali mi tu funkciju još uvijek nismo pozvali. Znači kako ćemo sada pozvati funkciju? Funkciju pozovemo vrlo jednostavno, možemo je pozvati samo tako da napišemo broj, otvorena, zatvorena zagrada, točka zarez, to je to. Stisnemo snimimo, ovdje refreshamo stranicu i primijetite da smo ovdje dobili broj 25. Naravno, puno jednostavnije bi vam bilo da ste ovdje jednostavno napisali echo 25 i to je to, riješili ste stvar. Znači, funkcije ne koristimo ako ćemo koristiti nešto ovako super jednostavno. Sad malo složeniji primjer bi bio sljedeći. Funkcije primaju nešto što se zovu argumenti. Znači vi u funkciji pošaljete nekakav argument, odnosno najčešće nekakvu varijablu, nekakav broj, nekakav string i tako dalje, i onda on s tim stringom ili brojem nešto radi. Znači mi u ovom slučaju možemo napisati tipa ovdje ovak broj 1, zarez, broj 2. Znači definirali smo dvije varijable, broj 1 i broj 2. Odvojili smo ih zarezom tu, što znači ova funkcija prima dva argumenta. Prima broj 1 i broj 2. I onda ćemo ovdje reći echo broj 1 plus broj 2. I da bi vam ovo bilo razumljivije, ajmo bolje onda ovu funkciju nazvati zbroj umjesto broj. Zbroj. Ok. I sada ovdje jednostavno napišemo zbroj. E sad pazite šta će se desiti. Ako ostavimo samo praznu ove zagrade, dobit ćemo sljedeće. Znači, snimimo to, stisnemo F5 i sad ćemo dobiti, kaže, missing argument 1, missing argument 2. Što znači, fali ti nekakvi argumenti. Znači, ova funkcija prima dva argumenta, mi nismo upisali ni jedan argument i normalno dobili smo grešku. Znači, on prima dva argumenta, u našem slučaju dva broja nekako. Znači, mi ovdje možemo napisati 5,12. Znači, i onda će on, ovdje će biti kao da smo napisali 5, ovdje kao da smo napisali 12 i onda nam i ovdje piše naravno 5 plus 12 i trebali bi sad kao rezultat dobiti 17. 17. Ok. E sad, funkcije najčešće ne ispisujemo na takav način da ovdje napišemo echo pa nešto, nego radimo sljedeću stvar. Ovdje ćemo napraviti još jednu varijablu koja će se zvati zbroj. Jednako je broj 1 plus broj 2. I onda ćemo ovdje napisati return zbroj. Točka zarez. Znači vrati zbroj. I on sad, kad provrti ovu funkciju koju smo mi ovdje pozvali, on vraća negdje u taj nekakav PHP ether, vraća tu varijablu zbroj, odnosno vraća njezin rezultat. E sad, ako ovdje napišemo samo zbroj i snimimo, neće se ništa desiti, zato što mi s tim nismo ništa napravili. Znači, ovo postoji negdje. Kompjuter zna, ok, zbroj je 17, ali nismo ništa mu rekli da napravi s tim zbrojem 11. Zato u ovom slučaju ovdje moramo napisati echo
eko zbroj 5 i 12. I tu ćemo dobiti 17. I znači sad već ovdje možete primijetiti na koji način vam funkcije mogu biti korisne. Znači umjesto da više puta napišete ovaj ovdje komad koda, možete mu napisati, znači, ovdje ćemo staviti ovako, br, znači da pređemo u drugi red. Hoću tu sve kopirati. Tako. I ovdje ćemo napisati, recimo, zbroj je 6 i 7. I onda ćemo ovdje napisati da je zbroj 8 i 24. Ok. Znači, imat ćemo 17, 13, 32. Ok. Dalje, što možete da još malo se zakomplicirate situaciju, možete koristiti funkcije unutar funkcija. Znači, ajmo napraviti ovdje sad još jednu funkciju oduzimanje. Zapravo, nećemo nazvati oduzimanje, nego ćemo nazvati razlika, jer to je rezultat oduzimanja, znači razlika. Tako, i onda ćemo ovo jednostavno kopirati. Tu ćemo staviti razlika i ovdje ćemo samo napisati broj 1 minus broj 2. E sad ono što mi želimo dobiti, želimo podijeliti zbroj dva broja sa razlikom dva broja. Znači želimo imati ovo. Želimo imati tipa 5 plus 5 podijeljeno sa, ne znam, 2 minus 3. I šta će to biti? Znači, želimo dobiti količnik, odnosno koeficijent, znači, ne koeficijent nego kvocijent, ali mi ćemo ga nazvati količnik, ta riječ mi se više sviđa, znači kolicnik. Količnik bi bio, i opet možemo ovo zapravo ovo ćemo sve kopirati, da ne pišemo nanovo, znači možemo tu napisati kolicnik. Količnik je količnik. Ćemo staviti podijeljeno. I sad, šta ovdje možemo napraviti? Samo malo ovdje ću si kopirati ovo da napravimo. Da malo razdvojimo ovo u prikazu. Znači, možemo sad jednostavno napisati ovako. Eko kolicnik, odnosno znači rezultat dijeljenja. I sad možemo koristiti funkciju unutar funkcije. Znači umjesto da mu ja sad tu napišem dva broja, mogu mu upisati ove dvije funkcije. Mogu mu napisati zbroj i razliku. Znači mogu mu napisati ovako zbroj. Zbroj će biti znači 5,5 i razlika će nam biti, šta ja znam, 5 minus, zapravo 5,3. Znači nekakvom brzom matematikom tu bi trebali dobiti 5 da bude rezultat. Znači 5 plus 5 je 10, 5 minus 3 je 2, 10 podijeljeno sa 2 je 5. Ok, znači eko količnik, znači trebali bi dobiti sada 5. Division by 0, nešto nismo dobro napravili, samo malo. Količnik. U razliku nisam upisao argumente koje će se koristiti. Znači opet broj 1 zarez broj 2. Ok, sad bi trebalo raditi. I dobili smo 5. Ok, znači na ovaj način možete koristiti funkciju unutar funkcija. Znači ovo su nam možemo tu funkciju sad smatrati kao varijablu koja zapravo u sebi nosi broj 10. Ok. Idemo sad ovo još malo razvojiti, pa ćemo napraviti još jedan primjer. Samo da vidite da znači da funkcije ne moramo koristiti samo za zbrajanje, oduzimanje i množenje, nego možemo tipa napisati
Function dobrodošli. Znači function dobrodošli i ime. I sad tu možemo napisati jednostavno echo, odnosno pozdrav, ajmo. Returnat ćemo ovu varijablu, znači pozdrav je, i onda ćemo reći dobrodošli. Ovdje ćemo spojiti ovo sa varijablom ime, znači dobrodošli ime. I ovdje ćemo staviti ovak razmak i onda ovdje možemo zapravo, sad to neće raditi, nego moramo reći return pozdrav. Ok, i sad kad napišemo echo dobrodošli i naravno unutra ćemo napisati pod navodnicama Pero. Dobit ćemo šta? Dobrodošli Pero. Ili možemo ovdje, znači, pod tim navodnicama upisati šta god hoćemo. Možemo napisati Đuro, odnosno Đuro. Dobrodošli Đuro. Ok, super. Znači na taj način sad koristimo ovaj ovdje kod da bi ispisivali nekakve dobrodošle poruke. Ok, možemo još malo zakomplicirati situaciju. Znači da vam pokažem da unutar funkcija ne morate koristiti samo ovako jednostavne nekakve konstrukte, nego tipa možemo koristiti nešto što smo prije radili, ajmo reći petlje. Znači unutar nekakve funkcije možete koristiti petlju. I dobar primjer bi tu bio, recimo imamo ovu petlju koja nam broji do nekakvog broja, jel tako? Znači broj 0, tralala. Ajmo napraviti funkciju koja će se zvati broj do. Znači function broj do. I onda ona će primati jedan jedini argument koji će se zvati vaš broj. Ok. I sad, samo ću kopirati ovu funkciju. Znači počinjemo sa tim da je broj 0. Ok. I onda ćemo reći dok je broj manji ili jednako vaš broj. U ovom slučaju ne 10, nego ćemo to napraviti da bude više dinamički i napisat ćemo vaš broj izvršava ovu petlju. Znači mi sad ovoj petlji prosljeđujemo argument koji smo dodali sa funkcijom broj do. I onda jednostavno samo napišemo, ovdje nećemo imati return, jednostavno ćemo samo napisati broj do i ovdje možemo napisati 100. Tako. I sada nam je komp izbroj do 100. Super. Možemo još malo to zakomplicirati, možemo napisati ovak if i onda ćemo ovdje staviti vaš broj veći od 100, ajmo reći, ovdje ispiši nešto. Echo, ne znam brojati do, i onda možemo ovdje napisati vaš broj. Sorry. Tako. I onda ćemo ovdje reći else. Znači, ako je broj nije veći od 100, broj do tog broja. Znači, sada smo napravili malo kompliciraniju funkciju. I sad možemo to isprobati tako da napišemo ovdje recimo 20. Napišemo 20, broj do 20. Stisnemo F5. Vidimo broj je 0, 1, 2, 3, 4, 20. Ok, taj broj je manji od 100. Ajmo napisati 255. Snimimo, šta će se sad desiti? Ne znam brojati do 255, sorry. Znači, vrlo korisno. Znači, umjesto, ako imate takav primjer, mislim, najčešće nećete imati, imat ćete nekakve druge primjere, ali ako imate takav primjer 5 puta da se ponavlja na stranici, nećete 5 puta ovo upisivati,
nego ćete jednostavno od toga napraviti funkciju koja će primati taj jedan argument i brojat će do nekakvog broja ili neće brojati do tog nekakvog broja. Znači ovo je malo kompliciraniji primjer te nekakve funkcije. Eto, to bi bilo to što se tiče funkcija. To bi bilo to zapravo što se tiče cijelog ovog serijala PHP za web dizajnere. Nadam se da vam je pomoglo to, nadam se da će vam pomoći razumjeti PHP kod kako budete radili na svojim projektima. Znači, bilo da radite sa WordPressom ili sa Drupalom ili čak sa Joomlom, oni svi koriste PHP i možda će vam sad taj kod koji se češće koristi, koji se zapravo koristi u templateovima ili temama, biti jednostavniji za shvatiti. Znači, naravno, od ovih nekoliko lekcija nećete postati neki super PHP programer. Ako želite baš biti PHP programer, predlažem vam da nastavite jednostavno učiti dalje PHP. Ovo su znači samo osnova, čisto toliko da znači kad radite ili možda sa nekim programerom koji custom radi svoju nekakvu aplikaciju pa morate u njegov kod dodavati nekakav HTML i CSS da možete razumjeti šta se tamo dešava. Znači na ove stvari ćete sigurno uvijek naletiti, ekoanje, funkcije, petlje, kondicionale i tako dalje. Znači nadam se da ste kroz ove tutoriale uspjeli naučiti zapravo čemu se tu radi i da ste naučili barem malo čitati taj PHP kod. Sljedeći serijal, pošto to nisam obrađivao, spominjao sam dosta, ali nisam obrađivao, će znači se raditi o SAS-u. Počet ćemo učiti SAS, čemu SAS služi, na koji način ga koristiti, kako ga instalirati i tako dalje. Eto, do sljedećeg puta pozdrav, pratite me na Facebooku i na Twitteru i nadam se da će novi tutorial biti uskoro. Pozdrav i bok.